nindot kaayo an. Ang tapay-tapay ba nga pula og color. Na nindot kaayo sa among agian dito paingon sa kanhulaw god no. Nindot kaayo color. Naibog ko ako. Paingon mo miss kanhulaw. Naola kanindot god. Paingon mo god miss kanhulaw. Nindot kaayo. Bumbil ba? Ang butay kuan man ni kana ang mga alas 3 pumuguron kapin orang hayag awkan ba silaw. Paingon mis kanhulaw nag lakaw ni. Magkauban. Sa apod. Taas na niya eh. Wow. Alas 4 may nga anit sa mo ah. 4? Ya. Pa man yung tikyok. Sa kahit nga ani alas 6 baka. Alas 4 mo tikyok pantog alas 4 nya kani. Pa man basig alas 6 nga ani. Ngan ba ning bisisitas ba sa mo alas 4. Kay alas 4 tikyok. Nawa pa man siya mo tikyok. Basig alas 4 alas 6 ay nga ani.